Sipa-sipa niya. I'll take a video. Magkata, lego mo to. Kick. Ano to? Kick. Oh, kick. Yan. Kick. Dali, kick. Kick na lang. Kick. Kick, dali, kick na. Kick. Oh, kick yan. Dali, kick. Kick. Sabi ko, kick na, anak. Kick na. Kick. Tingin lang siya sa ilaw. Yun lang katapat niya. Titingnan niya lang yan. Kick. Dali. Yan. Kick lang ng kick. Kick mo si mama. Kick ang legs ni mama. Dali. Yan. Sige. Dali. Kick. Ayan. Kick. Kick ng kick. Yan. Sige. Dali. Kick. Kick ng kick. Mga stretch siya. And then kick. Mama wants to see your foot. Oh, malaki na ang paa niyan. Oh. Pakita mo anak ang paa mo. Oh, yan ang paa ng anak ko. Oh, malaki. Namamagkala, parang namamaga. Isip ang kicking, mama. Looks like Michael Phelps. Oh, kick ng kick yan. Kick pa, kick dali. Mama, sinipot sa PJ na dali. Kick na. Kick yan. Kick mo si mama dali. Sipa mo si mama. Sipa mo pa si mama dali. Sipa mo ang legs ni mama. Sipa. Oh, sipa. Sipa. Dali, sipa mo. Sipa. Matthew. She appeared on the original Jeopardy program way back in 1970. Did not win. In second, she walked away with $200. Yesterday, she appeared with me on our program and on 38,401.